Evo, odrezali smo jednu granu ove rašeljke, kako mi u Istri zovemo rašele, odnosno divlje trešnje, divlje višnje. I napravili smo jedan rez i sad ćemo ispod kore napraviti, odnosno još dva mala reza sa nožem. Odvojit ćemo koru i ispod kore zabit ćemo dvije plemke od trešnje. Tako da ako to bude bilo uspješno, iz ove grane će se roditi jedna grana koja će davati plodove trešnje. Ovo je znači grana, jednogodišnja grana trešnje i ona će nam služiti za kalemljenje. Znači uzima se središnji dio, ne ovaj koji spoji na deblu, niti ovaj vršni, nego ovaj srednji. Znači odstranit ćemo ovaj dio i koristit ćemo isključivo ovaj dio. Plemku prepolovit ćemo po dužini, napravit ćemo ovako jedan rez u dužini koliko smo i ovdje napravili taj rez. Znači nakon što smo odrezali ovaj dio i dobili ovo sedlo se zove, onda moramo još maknuti koru ovdje sa strane i napraviti ovdje, odnosno našiljiti ovaj dio koji ulazi ispod kore. Ne, treba samo biti sad pažljiv i paziti da ova kora ne pukne kad se stavlja unutra. Znači, treba biti pažljiv i idemo do sedla. Nakon dovršetka procesa i nakon što smo nanijeli voćarski vosak radi zaštite, stavit ćemo još jednu vrećicu preko toga kako bi se štitile plemke od vjetra, mraza i ostalih nepogoda, i preko toga još ćemo staviti jednu kartonsku vrećicu. Znači ovo ima funkciju da zadržava vlagu unutar toga, a kartonska vrećica preko toga izbjegavat će slučaj da se ne bi stvorilo efekt plastenika, odnosno da sunce ne bi izgorilo plemke preko ovoga. Tako da ćemo pokriti to sa jednom kartonskom vrećicom još. Ovo smo cijepili marelicu prošle godine na isti način ispod kore kao što smo cijepili rašiljku. Znači ovo je marelica, a podloga je divlja šljiva. Evo vidite u godinu dana koliko je ona izrasla i ove godine je u punom cvatu i nadamo se plodovima.